Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Hinyotrap Aceh National Movement hene kesengi kalatur puk sya Secretariat Bandawa na kasorkar banpen orlong no ya ka ILP banpen kenria no ya hibasyong hatamator banpen bet no ya put usam bat ka jela Assam klam dadu ya ka khando ka siap bat ka thungkam thungjam ya ki samla habai kran bu presiden ka HANM uba lamprang kharbani ula ong ba ka jingwantur jongki sya Secretariat Kadiban pen kan mau ya kesorkar baka dewan pen orlong no ya kimat badon kam jong kajela. Ula ongru baka election kalajan bat lada kim la pen orlong menta ka kinti lanu kin pen orlong. Ula benrap da ka baong baka seng kadawa na kesorkar baka dewan lek kloy ban pen orlong no. Iwantor hande ban rimanya ke sorkar namar ke eleksyon ke saastang sandrain rumnai wada kampen ulong hakine kisngi shwa ka alyar pulai lanokin penulong ni dawai ke sorkar ba ni lakwa ILP palat ni dawai ke sorkar adai ban resolve no yik them motor issue immediately resolve no yik a boundary dispute with Assam without compromising our land. Create suitable policy that our educated youth will get implement. But kiwai. Ni kwa baki kena samla menang start. Halakajong kari kinhaban ni hasurok hakine kitayo madap. Yakinong hikai barabor ngiju buram bakinong hikai kidai kilawai jogi khogiti henrai hapthya surak kinong hikai kidai kipayaba jong kari berkejat penreu kinong hikai kidai budlum jong kening jingnang jing start government MDA don't play with the future of student. We need the child back to school. I know everything dawa basyong nungrem bat basyong spy jong kinong hikai pamenta berkesukar belaj ban supin bit kaya pajba jong kejala berkat koko parari sanpo telik senam la palat kum kinong jong kejala hado menta ngimpat urlong tangkawai ki isu kamanipor kay kitang artayaw kalayo ILP kejala meklaya katon ILP nado ke sorkar pareng hajala jungi la penrekam ya KLP nado ke British government herai hado menta ompat implement ka peni sekdar bekas sorkar Meghalaya kalai Delhi tang ban pan skem om ban kran ya ki suba isusan jong kecai penreu pada pimle menta suah kalekson ajar pulai lado pimle tang kinong hikai Bonba kimat kijura jong kejat penreu kebangnya dawa dan ki pausdam ILP rungi padio mentangi dawa do ban kriak mador ya ki tem motor dai ban kret ki pos hak di padman babar nang bagi samla nang stat kinami suraksyo halak jong kejala ko sorkar MDA Panrung no yakin kasih berkaro cak official language hak kernet kaba pra jong konstitusi nyukuri India sanpo telik tam telik senam ngilayat tangkawai ke suruh ipadio kapen sekdar bagi minister jungi kilai Delhi ki klan ya kamat kajura jong kejat penreu henrai kijukan dan eksupan sai skem bet project resort penbaino ya purusam
with Assam without compromising our land. Kong ngidang pak tang silan khot ta kamet ba ju seng haka sen bar ngin tawan bar khot ju kam district ngim tip kai ka panja la kta ya kalau lo do da ru gim samya na menta ka pit ka byang menta ka phak miat jong kari ka kajai kriyo kamne da ting spang silan khot na kamet ba ju seng sem ngidang tawan thang ne next time ngin pak haman nak circle haman nak district na menta kine kimat jura jong kari ka kajai kriyo